When I like a press conference na chan tu kan share ang khan tun state assembly engani session na khan kan chief minister khan in Assam Rifle sun chua tur chung chang kha ron soya alom om khop maya mase khalaya khanin engani MNF le ZPM thora ang deu bi khana ron soi chuak tat maya congress te khachu engma ti lo anga khan min da ani khathil te kha rilruwa eng mo chu kan ti ve khamolen te a mizo patong takin chempui chu vawihnih khat chu kan vai ve lom ti kha kan ngai dan ania chu bang chuan Assam Rifle in sun chuan tur chung changa congress sarkar laya sarkar hun laya kan hmalak dan tang pui kha han ser ve cheu ka du ani Assam Rifle in sun chua chung chang chu kan hriat angin sang kha jakwa somriat paru riat sari lai vel dayati thelani towa central sarkar in tiam na ni Mizoram sarkar in anorna wangin chu wangin kan hriat tu chu Assam Rifle sun chua hi state sarkar ti turani lo Ministry of Home Affairs Central Sarkar ti turani sang kha Assam Rifle ho sun chua chung chang file hi engeni notsi then khatalan da chon Home Department a han kum sang hi panga ape ka ni ti ania ma se hemi Assam Rifle sun chua dan chung chang file ti che a na kan han lak tran kha sang hi som panga velania khata po khan documents le thil dang sang hi panga lama mi kha kan hu zo lem lowa anu an mani kha kan dil khomati khan ma kan han la tran ta khania hemi ma hianin kan hriat tu chu October ni som sang hi som pathum khan khati laya kan minister revenue minister puja is ro thua ma ho khan Assam Rifle te an chu huna helai ram en kol dan tur committee advisory committee ano thu khom to a hemi sang ni som pathum ni ta han Home Department kan la tel lo ani ti chuan P Renu Sharma kan chief secretary kalta kha principal secretary Home Department aron nia ani hne na hian kan zual ko tawata ti chuan ani ho hian EPIL kan tia Engineer Project India Limited kan ti so Engineering Project India Limited som yam hun bua sai tu te so mi le Assam Rifle tenen meeting kan ko ta ni chu niriat thasom pakhat sang ni som paru khani helai kan zia khan thil ti sur khet kaneya piranui howa kan meeting masak bera hi chon kan in nial nuala an ni pon an MOU draft kha an ron chang choi tela helai kan in englo dan no kha chu soi hri lo taila tu na chuan ti chuan piranui ho hian voi thum chu kan meeting masak ber dota hian ni ta ing ka hria helai khan ka jek sol deuh hleka Assam Rifle ho khan an ram lua hi Government of India Act 1935 be chanin kan ramani tin tan anon kho ta ni chu tianga tan anon kho ve na chan chu ke ni khan he notification hi ta hana copy a om beka in huin karinga hei hi Lusai Hills Deputy Commissioner P.S. Barkata Kina asiam ni sang khat zakwa somnga patia helaya hian he notification a hian chiang takin Assam Rifle te omna ramchin helai main barak antia hemi lai le khat la chung chang so asoi langa chuta chuan engeni standing order khami kum tho khana chua chumia chuan apara masabera khan kan chiaranga. This definition of the boundary and its demarcation gives the Assam Rifles the right of occupation only over the lands in questions and doesn't vest in them any proprietary right. He tupek supersede na hit tupek pakhat ma omlo. Hemi phora kan han hial ta ga khan anin 1935 Government of India Act kha chuan lama hemi tang hian kan ta ni an ron tia ti chuan Home Department khan he dan sang Government of India Act 1935 hi Law Department a minlo zirchian saka Assam Rifle ten an claim ang hian anta ani them ti minlo thia sak turin kan ngen ta ni Law Department in min han vet saka min han enchian saka min chan na chuan
he Government of India Act 1935 hian Assam Rifle te hi helai ram nei tu ni na ap pe theilo ti ani khatiang ani ta han an din hun kan phet tan ta zela an ni ho kha an tang na sa lom chu arampo kan ta ni ti tu ten ni ma se he notification hi achian lu tu ka bangin an tan tan ngai na om lo he mi notification ina soi helai ram le khatla so family len le kachalen siam na na pe kan ni kachalen kan ti chu in se thiam che lo kan sei fia dan tu chu ei battalion huna hianin mol puya that battalion omna po khu zukal ta ula quarter building tha pui pui sak nuai lam khu mi dewa khwan dap in de rang ba in chete te in huang khung khu ke mani sipai te an mani sum senga an in sak kan phal sak ten nia quarter kan in dai lo wang khwan khatiang ka chalen kha sak kan phal sak thina ni ti chon an mani nen transfer pon an mani len mani ya anin le chon tir vele thin khatiang huna ta na khatla so siam ani family len le ka chalen turin adanga ommi alo ti chuan hetianga pi renu ho kan meeting lai hian MOU wan draft khan kan soyang khan helai chu te quarter guard le helai jong te hi chu kan changte lang lock house ti te an soi thina ma se kan chan na chuan quarter guard te khi ASI le Intact Mizoram chapter 10 heritage site an puan to ania tu ma khoi le nei the ani lo in so huna po a en kol turin Mizoram Armed Police te kan dang tin kan soi thina ni tin lock house te po an commandant quarter ania commandant chu battalion huna turani chu bangin zo kho sanga a quarter tu po sak fel ani to ei social the ni lo kan ti thina ni min chan ngai nan sewak to lo khang hun lai kha ti chuan enge ni an mani vai ho da na chuan lam te kha chun han ti zela ma se khati lai khan voi ke po hi voi thum ka bakala somi an na tho en tur son ti chuan pi renu ya chua nu khan pulan munuwa chongo kha kan principal secretary ho maron veta ani po file nen briefing kan han pe wata keni ai na lo phurta ani ho page 1 voi khat po kan engineer in chief ho zong tenen zo kho sang so kan wato nge ani ti khan kan rilai lai renga ta chuan punun moi hian idea ron nei belta ni khatla lampo son nor chua lo tum teng hemin cho huna chuan atia ke ka phur zong takalo ni ve a ti chuan khatla lam ho om theina hun tur enin revenue kan ho tu te hruain ke mo ngei po hi voi thum vel ka bakalani somi zo kho sang kho hlui mun so tu na firing range san man samo solai area te le tu na aizol tlak lama quarter building an sak ne omna somi mar rama son mual in kho tha te takte te pahi pathumalo om vea so nga te son anling don ani ti kha kan ngai dan ani kan ven thina kan revenue ho tu tenen ti chon khang kha kan riu ru kan ngai dan ani ta a battalion ber kan nor chotan an ni poi kan nor chok thei tur ani a chan chu Assam Rifle hian rambuai den chenin tunma thil kan sei bel lok do chu tunma British hunlaya an omnak legacy kha an chom theilo ei kan sia tangai British ho chu occupying imperialist nation an min of bet tu ten ni India ram kan zalen to nuwa chuan kan armed forces te hi democratically elected civil government nuaya thu oi taka turan ni hei kan sia tangaya ma se Mizoram kan vanduai ram buai kan ni awangin Assam Rifle te du to kin an tala solai zonga po enge sector office antia an brigadier office le quarter ten sakbel tabak maya ani na taka chon song so illegal construction ani Mizoram sarkar phalnan nei lo ka ha kan sia tangai tun ang ram boi wanga khatinga minnek chep tu te hi tu na hi jong kan nek let ngam to tura kan nga yani ti chuan punun moya ho thil kan ti le chu
Assam Rifle te tu nia Territorial Army an lo nia kan MAP te an ni lowa an hun pal tlanga khami zema bok le lungbial kan ti vel so lama lo nei tu te so khate construction work an hanti kala platoon khat company khat velan pheinu po khan voi tam takan lo ti boi tatani chu bangin anni hi an ti boi to lo nan kan tia so mi zo kho sang tlak lampang he aizol eblama son mo Assam Rifle ho ram chin lo zar zara kong kan duang ta ni chu zo kho sang kho hlui pia ruam a chuak turing kan tia formation cutting chu 2019 vel khan an train ka ria kan conceptualize chu 2018 velani pu khatila khan engineering chief khapu bo men ani pona se chiang ngotang ti chuan somi so kan han lai ta a formation cutting ang chu ralatang pon a mu thei samo he tena kal ruak so ni khatiang vel khan kan in nek chep to a min hial na le enga matur zong ha kan hial thadeu zel mai sia tin rem chang te win khati hun lai khan blue reputation kan khoina sa a north east min bial tu joint secretary pusatian da gal kha kan soi pui thina ma po kha enge ni thilom dan kan brief reng thina ni ti chuan kan fiat angin sam hi som pariat kum to pa kan in thanga sarkar na in thak ta sarkar na in thak ka November December January thachung vel chu sarkar thar nen kan la huwa wa engma ati tak theilowa ma se ama khatianga MHA lam le EPIL Assam Rifle Authority te po kan norna satto wangin sang hi som pakwa February ni sari MHA Assam Rifle te son chua dan tur soi ho turin meeting an ron ko ta ne kha Mizoram sarkar ayo in keima ka zukkala chu meeting a po chuanin kan peng lok anga kan in hial nual ani rengana Assam Rifle ho khan kan tuya la om thalo enga la om thalo kongpo a thalo ti ten soya ma se khami meeting tur ka kal don ti ka hriata wang han ka vatlo le enga ta hun so tin kan engineering chief khalaya kan ho tu te po ka befeka tuya hong thato power po thato a omsa company ho ponan mangreng kong puila chu an quarter gat khula matanga thlen chho ma dewa khwanin in chung dung chen velang hi le yamina ma se kong chhuat ati che chuang lova antifire motor kal theya athang dewa leitlem tla omle kha khani maya hetiang te tu Mizoram kong pui hin huem nang ni sipai zo le ngal helayo min tiang chu phun mo ta chu ka tia ani chu phun na ringot dapan ni khama ti chuan kan han in hialta in khuta englo na chu tiang khatiang an han soya chuan lam an soi zela ma se atopa ke khan a thalom ani chuan puga ka kharon telvea meeting na kan joint secretary north east min bial tu puga ka ho hian EPIL le Assam Rifle le Mizoram sarkar ai oten joint inspection ni yang ukatita ni ta khan an ngoi ta Assam Rifle kha an tongam talova MHA lama kan ho tu te khan EPIL le Assam Rifle ho khan hauron ta ni Assam Rifle lam khan tongam tolowa EPIL ho pon tongam tolo enga tinge MHA central sarkar in commitment kan ne ya viable setel poisa da in hun kan bo saitir chewa enga te tun thenga in la peilo tina in how to ma se tun a chon kan pe thokhat tu nia lom an ti lo ngam to lo pe pon pe thokhat to lut pe theyan ni to ni khati lai po khan ti khan an ni han ngoi ta ka chon kan chairman khan atha me ni som thum pakhat mai ni thiar chuak ve kanga ti ta brigadier vinod kha akala Mizoram brigadier ni khai lai bial tu eng ti gang en chua theyang te sar kumin te chong kai import sai thenga kumin so yangai lo November May ni som thum pakhat mai ni chuak tur ani ti tamaya an ngoi thap mai ni helai te hi ni Mizoram hian kan fiat fu thin lo chu sipai hi kan deal thiam lo ba ani na taka chuan sipai te hi civil authority hnuaia force ho chu om kan ni lan nun sanga fiam thuang deuh khan
mun ral muang min post kan ral muang maya mun ral te min post le kan ral ti maya ti khan khat yang om kha kan nia tu ta chon vo om ro ta chon kal ro ta chon kal su anti zon tur kan ni force te hi chu wang chon Assam Rifle te no chua tur chung changa Assam Rifle Authority te soipui angai lo ka ti thina ke chuan First Battalion MAP am veng ami khu am veng mi pui ten no chua du ta se an commandant le kan DGP hi soipui se assault lo chuan tum long chuang na an khen na tur chu Mizoram Sarkara Home Minister ani kan Mizoram Home Department ni ai an call tu te kan ni police kan he nan ron kal tur ni kha che kha nia Assam Rifle ho kan thing lala kan da poimo chung chon ain ti poimo ve tol MH a kan han meeting ho an ko chon an ngoi hle khalai te wang khan timayang sarkar thara ron pian le nu pon eng ang chin ngen in khal ka helowa karin a ta khan kan bo zui hara tin me ni somthum pakhatan chok ang kan chairman in an tia meeting minita kan handa po khan karil ruwa chan kumin chung hianin company khatte hi chon in seng phei thei ngem ti karil ruwa om dai a chan chu kan hriat kha hetiang meeting ni khua reng vai ji nga chuan ti ang han tia hian maba kala tamlu tu bo zui ngai ti turala tamlu tu vai ho 5 minute chu dar kar chan ve minute so mai na re nge yang in se ve kin karing vai ra main zin thina khu kong peng dewa rang bachung le dab zar hotel ho wa ta khon laklo changa chuin nei ve toim ka hrelowa hanlu tila cho mem enge chome asa han siam mo 5 minute antia ar hian va khai trelop mai ni da ka chan ve bor ve chen min ei tir nge khatiang chi bising khan ya anni ho himo ka hatuna kan din hunan ta ti chuan MHA pon kan report le khatiang zonga EPIL te pon chuan lam tu dang hreto lovin an chua hun tur deadline fix sakalo ni ta maseta kher khan an chua chu ka ring mi lo khatila han ke pon ka soidani ke mar brindanin kumni khata hi jong kan ti chuak theyang chumoti kha karil ro om chu ni khatiang thil ani lai khan kan ril ru hantina deuta chu kan chief minister levina house chunga congress hun line engma ti ani lo ti a han chei tamai kha kan ho tu te ril ru po ana ve a om po oma mimal tak pon ke pon mak ka ti kan nalo tho to zong le khalaya decision kan siam to ho wakha ho ma son file en theina omang adu tan chon en thei vekani chu wangin ani na taka chuan he sa hi kan lo kap thotoa kan ka thuk to nuwa avun li dan tu le mei tan dan tur velan boi tamai mei li hian ka ve thung ani ke chuan aizol mathir WhatsApp group kan ne member hi karin danin zanga chuang lai kan nia tun thleng hian kan lakal chaka chu a te po chong kan soi ho thina Assam Rifle chua san ram hi chu New York Central Park chu tluk em lo ma se Aizol Central Park kam Botanical Garden a siam ti kan it em mai ani chumia tan chuan ni se engma concrete building ya thil dang sakbel lovin quarter ga che hi kan preserve fanga kan tia an quarter dang zong te chu chung kan in hial lai an soi thina chu song kan quarter te so an tia tu na hian Mizoram Sarkar in a karil ro ti na ber chu khatiang an quarter hlui zong hi amanan chiaranga kan leidon keini chuan kan mamo lo thiatula keng phei ve kang chu o kan ti an temple te po so unit temple ani so public ta ni lo so ta zo khosanga khang hun lai po hang kan sak zo sak to an puja tut to an unit ta ni an keng phei vek tur ani sipai battalion kan in kol dang kan sei le lo am venga po khon mandir kan nei second battalion lungle te po son mandir kan nei a battalion hundang at pon nei mai the vai hindu an tamna chuan muslim lo tam taviau se an biak in kan sak veang buddhist po chu ti tho ha kan om dan ania solai temple so public ta ni lo unit Assam Rifle ho ro no ma piang ta ni wangin war memorial po son unit ta ni an keng phei vek tur ani ha kan contention kan tan na le an mani kan shik dan thina ni
chuan chuanin salai sa chu an lo chua san huna chuan karil ru keima mi mal ril ru chuan dam doin tlang chi so kan sacrifice ka te a plan hi na sa ve te kan ne ai zau traffic ken kol lai ka plan ania aba khi chu kan ti hringanga botanical gardening kan siam nga aizol min vong dai tu tur le kan boruak min ti thiam him sak tu tur a chunga om chuan ni mu thelo na khopa kan ti ngo hian anuam don ani tin thil pakhat kan share le tur chu mi thiam ten min hril hi Mizoram hi hemi Indian subcontinent ina Asiatic plate mar sakhoi zonga anek churna lai taka om kan nia an soi thin kha disaster earthquake lir hing na tak khen the na zone 5 a kan om pula lian amol chin te pana rong kal pana soi thin khama tin han en ula in murai mayang khatiang hun kha kan nia lir hing na hi eng tika mo chona ron theng don nak tu nge tuk le nge kum som hu nge som man hu nge kan soi theilo chuti huna chuan in ril ruin han ngai to ve ula ai zol khopui kan tuk sop chiat na sat dan tur hi chuti huna chuan tui le dam doi tak ngial miron pek na tur po lam mo lo sa chu om lowang kan chuan hnuai fil te hi chu alum khatin amin lowang tia soi theilo tin hliam le in le lo rian na nei lo te khonge kan tlan kho mang chumia wangtal po chuan solai area sa chu kan da arwa anga yani ti hi kan siat anga yin ka se thina he thil hi Lamol Stadium lian sak an tum lai khan MNF sarkar ma sak lai khan ka khati lai kan sport minister puzat h ro puyan en khan na deuh main kan india la serchi paron zin trumin serchi pa ko om lai nia chuta ato pa ka soi chu tu na mi khani khatiang disaster tong thei kha kan ni ti hi riat tur chung huna chuan lamol so kan lo sak khat ve a atuk chim chuan khoi mi nge tuin tur po kan neang dam doi po khoi ange min ron pe kam kan liam te khoi ange boy som turin kan zon kho manga in le lo nei lo te khoi ange pon in zarin kan ri ti rang khatianga ngai tu na ha kan man ve ngai ka ti thina ni